Dobar dan i dobrodošli ljudi u moju novu, zajedno i prvu epizodu Minecrafta. Sad ovo je moj jedan server koji sam ja napravio. Vidite. O jebote. Ja ću vam sada pokazati što sam u ovome serveru mome napravio. Ali prije početka videa slobodno ostavite like, subscribe. I mi hajmo da krenimo na video. I ljudi u mojoj maloj farmi jebem ti vodu. Ok. Ovako, ovdje imamo kao što vidite farmu lubenica. Ovdje imate farmu beetroot. Cikla. Cikla. Ovdje imam farmu ovih, kako se zovu, ove dinje, dinje, možeš misliti, ono stano dinje, nema veze. Ovdje imamo našu farmu ovih pšenice, a ovdje imamo kompira. Sad ja sam napravio još nešto ovdje. Kao što vidite, ovdje voda prolazi, ovdje sam stavio da se ne zaleđiva jer mi smo pa negdje blizu zimskog bajoma jer ovdje ima snijega. Uglavnom, napravio sam ovaj kanal za vodu koji izgleda premoćno. Vidite. VDV. Sam to stavio na sebe sada ili? Ne, to sam na sebe, nemam pojma kako. Ali nije meni briga. I ovdje sam ovo ostavio. Čisto malo radi dekoracije. Sad ću vam to pokazati kako to izgleda iz drugog lica. Koji sam ja od ljudi moji. Ok, to ovako izgleda. Premoćno, znam, cool je. Ne morate ništa govoriti. Ajmo dalje. Još kad bi se popeo. Ok. I onda smo napravili ovo ovdje, vidite, moja kuća je na planini. Pa sam napravio ovo ovdje ima soba od lišća, vidite. Sad čekam kad počne padat kad budem spavao. Ovo je moj jedan krevet, bijela vuna. Onda napravio sam, ništa niste vidjeli. Napravio sam onda ovo ovdje i ovo ovdje, sad će najvjerojatnije biti za čestove, a ja sam toliki siromah kada nema ni čestove. Dalje, napravio sam kao, ovdje se kuju u stvari, da, kao ono, kovačnica. Koliko moj mozak radi. I stavio sam ovo kao dekoraciju. Koji izgleda ovako. Ajmo dalje. Enchantment soba. Jako puno knjiga. I 1, 2, 3, 4, 5, 6 enchantment tablova. To sam vam stavio za, enchantanje, za šta drugo služi. Onda, u ovoj 1.14 verziji su dodane i pčele. Da, i pčele. Pa sam ja tu napravio jednu pčelarsku prostoriju. Da, ako to ima ikakvoga smisla. I onda ako vidite, spustimo sve ozdoli, tu vidite jednu zemlju, ok, puno zemlje, vidite jedan šip, pa sad ga više ne vidite. Vidite tamo još jedan šip, koji uskoro nećete vidjeti, a ja sam toliki krembil i baksus da sam falio cijelu ovcu. Ali nema veze. Da vidite tamo kravicu, onda vidite koji vrag ja radim ovdje. Uglavnom, ova epizoda je prva epizoda. Zato vas ja prvo pitam. Ovako,
Da li vi želite da mi nastavimo snimati Minecraft? Ako želite, stavite like i subscribe. A ako želite, napišite da li želite da nastavim na ovom serveru, koji sam ja lično napravio, bez kreativa. Sad ste vi sigurno mislili, kreativ nije kreativ. To odmah da vas upozorim. Oh, fucking ljudi. Ovi zombi i ovi spider će mene... Šta ja radim ovdje? Uglavnom, napišite mi da li želite da snimam Minecraft i na ovom serveru ili na novome serveru. To mi napišite, ja sam vam pokazao i dajte mi neke ideje za građevine, za stvari. Sad ćemo mi praviti s čime ćemo se ovdje baviti. I da li želite još neke druge modove u ovome tu Minecraftu. Jer napravio se jednu Fortnite mapu koju mislim igrat sa Vojka Bro kroz 7. Odmah subscribe na njegov kanal ko nije. Mislim igrat s njim Fortnite tu mapu koju sam ja lično napravio prije dosta. Uglavnom, zaboravio sam cigle. I pa mislim, da li želite da snimam Skyblock? Skyblock je meni inače ovako drag. Šta ja radim od ove farme, uništi po farme, biži čad dok nisam ni sebe još ubio. Sad ću vam pokazati šta sam napravio od svog armora, oklopa i tih stvari. Ovako, imamo ovdje Diamond Leg Peggings, da, to su peggingsi, kako vi to ne kužite. Onda imamo vamo Diamond Chestplate, vidite, baš sam fancy. I onda posle sada bacu za siromah, nisam ima za Diamond Boots, pa, jebote, ovo sam zaboravio preimenovat. Uglavnom ovo će se zvat zečije šape, iz nekog razloga, a ovo je Iron Šemljet, kao hemljet, ma znate vi tu. Onda ovo je Longshot, ovo je zakopan tesnjon, uglavnom zakopat će vas ako ne stavite like i subscribe. Dalje, govnometač, to zato sam meto tamo govna, tamo, uglavnom. Onda, cipaj svaku noć do zore se zove ovaj moj ex. Onda, šta boli i peče se zove ovaj mač. Zato se stvarno je prejak i ima još, kao što vidite, ovaj Fire Aspect, 2, pa to i peče. Onda imamo Super Pixelmona. Sad kad niko ne zna šta je Pixelmon. Uglavnom Pixelmoni su Pokemoni u Minecraftu. Eto, sad sam vam to reka. I imamo običnog Pixelmona koji ima Silk Touch i Unbreaking. I ovdje sam našao piramide, ove neke gluposti, bla bla bla. Ali to ništa za sada nije važno. Važno je da sada idemo preimenovat ovaj naš Boots. Jer ne želim da se zove Iron Boots. Ko je to vidio? Ok. Evo nas ljudi, spustamo se. Vidite sad koji sam ja imbecil, pa na kraju neću nimat dovoljno levela da ovo preimenujem. Koji sam ja imbecil, pa nisam ovo ni skinio sa sebi. O majko moja. Ok, nema veze. Iron Boots, koji će se zvat, da, zečija šapa. Please. Zečija šapa. Zečija šapa, na koju mogu dodati, malo prije sam primijetio, Feather Falling. Da. I imam levela. I joj ljudi, jedan level mi je ostao, znači taman, skoro pa taman sam imao. Ok, i mislim da je to što se tiče ove epizode Minecrafta. Ostavite like, subscribe, share, znate kako to youtuberski život ide majku mu. Uglavnom, to je to što se tiče ove epizode. Ako ste uživali, ostavite like, share i subscribe.
A mi se vidimo u nekoj od idućih epizoda. Pozdrav!